Представителі ruskih institucijog na čolje z predsedateljem Nacionalного совіту Руснацох Славком Рацом у розсварки з председателем pokrajinske vladi Igorom Mirovičom bešedovali o problemoch, kotri nastali pre zmenšane projektne finansovanje šitskih subjektov u ruske zajednici. Ponajveći bešedi bilo okolo zmenšanih sredstv u 2016 roku u odnosu na prešli roki. Takže sme za počatok našli na jeho porozumienie i obecunky, že holjem bude vracený obsah sredstv na skorejší úroveň, co nám garantuje, že i náš obsah našich aktivností zatrimáme na potračným úrovňu. Došli sme ešte najvecej i situácii u Zavodu za kultúru Viznanskih Rusnacov, kde sme kúpili kvarteľ u Matici Srpski 15 u Novim Sadze, kde nám prestojí adaptácia. I kad bi se to pokončilo u sljedećem roku, već kad bi ruske slovo prešlo do svojeg djelovnog prostoru u Futoški číslo 2 i njemu šeli bi placiti veliku zakupninu, ktoru teraz Hviljkovo placa. Bešedovane i o pomoci kol osnovanja Ruten radija i dostavanja njekomercijalnej frekvenciji, o pomoci za osnovanje fondacije Muzejna zbirka Rusnacov Vojvodini, o možljivostoh za školovanje i izmestanje školjarov z Slovatske i Ukrajini u gimnaziji u Ruskim Keresture i o sposobog za rješovanje finansovanja roboti Ruskого narodnog teatra Petro Riznič-Đađa. Ke slovo od dlugoročnih planov s predsjedateljom Mirovičom bešedovane o potrimovki pokrajinske vladi za vibudov doma za školjarov Greko-katolitske i cerkovnej opštini u Novim Sadze.